Dobry wieczór, počitovani patrače, vitajte u jeszcze jednom vydanju emisiji Dobri večer Vojvodinu. Za dneška sme vam pririhtali dva calosci, pripovetku o problemoch, ktorý muča našo školstvo i premijeru televizijnej adaptaciji teatralnej predstavi Zvonimira Pavlovića Orkester Titanik, ktorú za televiziju prispodobil režisér Lazar Brkić. Koga ti ljubiš? Najviše i babu i drugu, babi i drugu, i džite drugo hoće da i Mišku Janika. U našim macerinskim jaziku naš vlastni identitet. Čuvajući i pestujući ruski jazik, čuvame i rozvivame vlastnu zajednicu, odnosno ruski narod. Z ruskim jazikom veľa ľahčejšie komunikovať s veľima narodami Evropy i šveta. Njehažme našo ruski školi. Upisujme vlastni deci do ruskih odzeljenjoh. Najnovi generaciji nje zabudu jazik svojih predkov. Koga ti ljubiš? Všetky na Šveca. Počitovani patrače, vidjeli ste apel, ktorý sme pririhtali u nazdavanju, že afirmujeme upis školjarov do perših klasoh osnovnih školi na macerinskim ruskim jaziku. Međutim, jak keď by ho nikto ani ne patrl. Ani nama, ani kolegom z radija i ruskого slova, ani nacionalnom sovitu, nastavnikom i učiteljkom u školi i predškolskej ustanovi. Nikomu še nije pospišelo prešvečic rodičoh u Đurđove, že bi upisali dzeci do ruskoho odzeljenja. Rezultat toho našoho zajednického neuspichu, že u Đurđove od tej ješenji nje bude školjaroh peršej klasi na ruskim nastavnim jaziku. Či to čeka i kocur, a na koncu i ruski kerestur, opać se u pripovetki, ktorá šlidzi. U Srbiji naš narod na macerinskim jaziku osnovi osemročnog obrazovanja teraz zdobuval u troch osnovnih školoh. Keresturske osnovne i štrednje školi s domom školjarog Petro Kuzmjak, Kocurske osnovne školi Bratstvo Jedinstvo i Đurđovskej Jovan Jovanović Zmaj. Od toho roku mali Rusnaci na nastavu na vlastnim macerinskim jaziku od peršej klasy osnovnej školy počnú chodiť ljem u kocure i keresture. Bo đurđovski rodiči nje poupisovali svoje djeci do ruskog odzeljenja i s tim zahašali rusku klasu u tim mjesece. Šijak je dost menjeni djeci jak bilo prešlogo roku, tak da to glavni razlog so toho roku nje máme ruske odzeljenje, a preto ni to mali broj rodičov, ktorí by mohli upisati djeci do rusku nje odlučili, to baš preto že malo odzeljenje. Socijalizacija je to co im najvažnejše za ih djecko i думаю, že nje bude baš taka socijalizacija, jaku bi oni ljubeli da maju. Razlog je to, co je dost mišanih maloženstvoh, uglavnom to majki, ktorí Srbkinjita, думаю, že bi ljepše mogli robiti s djecom kad budu u serbskim odzeljenju. Maločíslení rodiči, co žadali upisať djeci do ruského odzeljenja, vareli nam, že o tým veci nežadajú bešedovac, okreme nie pred svojima dzecmi,
ktorým posle všetkoho mali problém potolkovac, preco ich neupisali do ruského oddelenia. Bo jak so obščeli, práve dzeci žadali na stavu slúchať na ruskim jaziku. I zavalili za školu Barz, znači, co postoji i rusko oddeljenje u školi, tako da toto teraz še zagašelo rusko oddeljenje. Barz velike pitanje či bude i sledujući rok i sigurno, že to bude zavadzac, pretože kad multietnička sredina, kad će rozvija i jedna i druga kultura, to Barz krasne i za ljudi koji tu živu, a i škola Barz dobiva zbog toga na svom kvalitetu. To za mne bar ne povem zastarujúci fakt. Dúfam, že asimilácia, ktorá nás provádzi, bar švitko napreduje i že toto so čím znova še nemôžem pomiriť, že Rusnáci hanbia buď Rusnáci. Dúfam, že tot proces bar švitki i že ne znam jak to zastanovíme, ale u našich štretkoch še vše menej bešeduje po rusky, vše menej, ne povem, Rusnáci majú toto svidomosť nacionálnu, že sú Rusnáci i vše še baržej prituljujú gu ne povem vekšinskomu narodu pre, ne znam preco, ali dúfam, že práve preto, že še hanbia buď Rusnáci. Nacionalni sovjet dumam, že še trudzel, že bi daco porobil, ali nje veljo. Takže to slup u najpovem nacionalnim identitetu, a to nacionalni sovjet, po mojim dumanju, bar zmalo porobil. Porobelo še ušket, napriklad, hiža horela, ta še ju počalo hašic, ali dumam, že to bilo už bar spozno. Takže toto so še u Đurđove toho roku slučelo već i njemož viratovac, ali dumam, že zažljem na šlidujući rok, treba cali šlidujući rok 2014-15, to školski rok pošvecic prave ratovanju obrazovanja na ruskim jaziku. Ja vam mušim povedati i taki privatni stanoviska, že sme vršili određeni pritisok i u materijalnom smislu, že kad možemo dati so materijalno pomognuti, a z drugog boku mali sme i takvu situaciju, že nam psihologa hovorila, že modljiva z nje versa pritisok na rodičoch, postoji opasnost, že rodiči rozvedu pre toto i budeme mať jednu češku situaciju u familiji i vecka, kad mi to hovorila psiholog, ja odustalo da je čo vršenju pritisku, pretože važnejše, že bi djecko malo obidve i rodičoch, jako že bi sme pre takve stvari, že bi še djece upisali do jednoho alebo drugog oddeljenja, rozbivali familiju. Takže sam še pocanus pred take jedne velike odluki, a co god sme mohli vercem i všetko sme porobili. Stvari stoja tak, jak stoja, oddelenia veci nebude. Co to može značiť za Rusnácov u Đurđove? To može značiť len nový poriel. Že da štarnjeme, že nam muši biti jasno, že ne može država všetko baš porobiti zmesto nas. Da jakie starime musíme porobiť i my sami za sebe. Ja še nazdám, že evo, sljedujući sostav nacionalnog sovjetu še ozbiljnejše pošveci tomu i vyboríme znova otveranje našeg oddeljenja. Dúfam, že i država tu teljo pohopela, že asimilacija veljka, že obrazovanje na jazikov nacionalnih menšinov u veljkej krizi. Takže Ministerstvo prosviti formovalo robotnu grupu, ktorú budú tvoriť i poslaniki, i Nacionalni prosvitni sovjet Srbiji i tak dalje, ľudia zo civilnih organizacijo, že bi še rozpravljalo co vecej o obrazovanju krizi u obrazovanju na jazikoh nacionalnih menšinov. Tota robotna grupa formovana tih dňoh, dumam, že to dobre i že še tota robotna grupa bude zanimať so tima problemami u obrazovanju njeljem na ruskim jaziku, ali i na všetkých druhých menšinských jazikoh, ktorí po mojim dumanju u velikej krizi. Co še nás Rusnácov dotika, dumam, že treba, že by sme boli agresivnejší, že by sme toto, co še slučelo u Đurđove, nevžali, že ha dobre, nje chyba, može buđe narok bude ljepše, ali že bi sme tvardejši buli, že bi sme mi to tih ktorí sme napriklad u nacionalnim sovitu, nastavniki, profesore, a okreme kerestur dze postoji, jak je ešte tota nacionalna svidomosť, boli tota lokomotiva, ktorá bude ratovac obrazovanje u Kocure, u Đurđove, a na koncu koncov i toto fakultativne učenje ruskog jazika. Takže po mojem dumanju, kerestur i keresturci u nacionalnim identitetu, u rozvivanju obrazovanja na ruskim jaziku treba, že bi boli mocnejší, zjedinjenší i agresivnejší. To je jeden paradox, ktorý ukazuje, že na jednom boku
my máme práva, ale my ich nedostatočno sami jasnujeme. Znači, toto, co naša volja opredzoljuje. Máme veći profesionalne institucije, máme i društvene organizacije, które bi se mali starati o učenju jezika. I osnovna škola to spravlja fundament. Na jednym boku całe te instytucje pada, że żywot i psychologia ludzka nas obraca ku praktycznym fachom, że zasycena nasze pohľadovanie v kultúrnych inštitúciách i že to bukvalno lepší životný cech zmenšuje interes za vyučovanie vlastného materinského jazyka, literatúry, kultúry, histórii itd. To všedy je, že podli znak, ale ja vidím, že i pri druhých menšinoch také procesy trvajú, že procesy akulturacji i asymilacji berą swoje. Rješenje vidim jedino u organizovanju zajednici tak, že musi se organizovati, da bi prežila urbanizaciju. Думам, že tým pokusom boli vyloženi Židzi i amerikanski nigri, ktorí žili u malih enklávov, boli razošati i im se udalo, povedzme, že bi doma začuvali, ali za tvrdu zeku, že bi začuvali identitet. Učenje predivno to je, že človek má pravo i braniť svoj identitet, a má pravo i na širšu društvenu integraciju do kulturno moćnijših zajednicah. Ja vidim rješenje u tim, že bi našu školi, njeden na ruskim jeziku, ali pešem što da teraz bi študujem ruskim jeziku, rihtali školarov i že bi bili sposobni pestovati vlastni identitet, židlovi, to mali, nie veliki, nepoutorljivi, ktorí ih razlikuju od drugih, že bi se rihtali s obrazovanjem, znači znanjem jezika i jednom praktičnom fahu za potrebi širšoho stretku, to znači zajednice, ktoré žijeme konkrétno u Vojvodini i Srbiji, i že bi istočasno znali co se zbiva nješko u Švedce u fahu, ktorý vyučuju. Takže povedzme, ja думам, že keď budete čuvať vlastný identitet, keď budete nachádzať v širšom stretku, v ktorým žijete, a budete i u Švedce doma, že to je jediný spôsob, že by ste prevazišli problém tak volanej urbanizácii malých etničných i kultúrnych zajednicách. To je znači konkrétne, že by ja, jak profesor na fakultetu, mohol prepodávať, povedzme, ruskú literatúru, za Srbov, povedzme, prepodávať srbskú poeziju alebo srbský roman, a u svetovej literatúry žaci nejdem, povedzme, mali literatúrne tradície u Švédce, co ja robím, ale povedzme si to, čo im prepodával, lebo, neznám, svetový roman, lebo francúzsky roman, lebo, neznám, poľskú poeziju. Думам, že tota fajta obrazovanja u trochu rovnjoch, ktorá nie žije u Srbiji. U Srbiji ešte vše obrazovanje zvedene na čistotu vlastnih filologijnih tradicija, što думам, že je pogrešne i tu slabost obrazovanja i pokuša njedem ruskog stretku, ali i širšog stretku u Srbiji sami. U Kocureše nazberalo dzeci za jedno ruske odzeljenje. Maločislene, ale ruske. Novi školski rok počina porjadnje, máme 3 odzeljenja, máme 9 školjarov u ruskim odzeljenju, takže i toho roku budeme mať ruske odzeljenje. I máme 2 serbske odzeljenja, všetko jednak máme 50 školjarov u peršej klasi. A co vaše dumanje o tim, že se u Đurđove nije oformilo ruske odzeljenje? Co vi dumate o tim? Moje dumanje, že to škoda i za dzeci, i za našu kulturu. Samim tim tracime svoj identitet. Znači, kad nje mame svoj jazik u školstvu, u obrazovanju. I dumam, že každe treba da na svojim jaziku ima možljivost učiti i
Eto, škoda, že dzeci nie zainteresovani i rodiči da daju dzeci do odzeljenja na ruskim jeziku. Перший раз у новшej історії руснацох на тих просторах у Керестурській школі до першої класи основної школи почне ходити лjem jedno odzeljenje na ruskim nastavnim jaziku. U osnovnoj školi máme preveľké zmenšanie u stvari dzecoch uopšte u Valalje. Máme toho roku upisane ljem jedno odzeljenje i to 25 školjarov. Da vam tu ne možeme mi škola probiti nič, keljo je z deci, teljo še upisuju do školi. Чи ще може случитися у Руському Керестуре у доглядній будучності ситуація, яка ще случила у Дюрдьове, що заварте руське odzeljenje? Ja še nazdavim, že še toto ne sluču u Keresture, ali keď také ekonomske stano stanje i kad mladi njih hodni dojsť do roboti, pač možljive je, že pridze do toho, že bude vše menji školarov i pitanje či bude da kedy tot minimum od 15 školarov dotlja máme možljivost že obrazovať na našem ruskim jaziku. A keď bude menji školarov, već to ide s dopisom školskej upravi i hľadania souhlasnosti Ministerstva prosvite, že by odzeljenje zo zmenjej školarov bolo otvorene na jaziku nacionalnej zajednici. Takže realno, keď patrime, može biti i jest možljivosti, že príde do dohašanja ruskog odzeljenja da kedy u Keresture, ali ja še nazdam, že to ne bude u dohľadnym času. Jak doznávame od školských vlastcoch, ale i členoch Nacionalного совіту na odchodze, do Keresturskej školy práve tých dňoch stihla výmoha obštinských vlastcoch, že by še u Valalje otvorilo i odzeljenje peršej klasy osnovnej školy Petru Kuzmiak na serbskim nastavnom jaziku. Každe ima pravo na obrazovanje na svojem jaziku, ali každe i odlučuje u jakim štretku bude žic. Znači, všetky toti, ktorí še odlučili, že prídu do Kerestura žic, a znali, že ruski Kerestur, homogeni ruski štredok, gde osnovna škola i gimnazija po ruski, treba, že bi boli svidomi faktu, že muša bešedovac i znac bešedovac po ruski. Tak jak su našo ľudze, ktorí še opredzeljeli žic u srpskim štretku, djeci im hodze do srpskej školi, svidomi su toho, že djeci še obrazuju po srpski, ali že maju pravo na fakultativne učenje svojho materinskog jazika. Takže po mojem dumanju otveranje srpskog odzeljenja u Keresture neopravdane. Dumam, že rodiči, ktorí to najpovem porušali, treba bi boli neiste svidomi, že prišli žiť do štretku za obrazovanje na ruskim jaziku tirva 250 roki, uvez može biti fakultativne učenje srpskog jazika, jak su i mi máme u, napriklad, srpskih štretkoh pestovanje jazika, takže omožljivic po ustave, po zakonu o sistemu obrazovanja, vaspitanja i tak dalje, tim djecom, že bi učeli svoj materinski jazik, ali fakultativno. Počitovaní patrače, tak vám voči ješení 2014 roku u žemi Srbiji vypatra stan u našich dakedišnjih troch slupoch i rozsadnikoch rusnactva. Dzekujúci asimilaciji, ktorú po šitskim sudzaci osobne sami najbarže i podmascujeme, budze von i horší. Hybalj zmudrime, a to še neslučuje prez noc. Jaký stan u Keresturskej štrednje školy i gimnaziji i čomnje vybraný direktor Keresturskej školy i co nove na odseku za rusinistiku u Novim Sadze, doznace u iducim vidanju emisiji Dobri večer, Vojvodino. ...26. októbra nás čekajú vyberanky za nový sostav Nacionálneho sovitu.
Rusnaci i na tot zavod členov Sovitu budú vyberať na direktný spôsob. Od ostatních vyberankov za nacionálny Sovit svoje hlasacké právo zdobuli deskeľo generácií mladých ľudzoch. Že by mohli hlasať i na vyberankoch za nacionálny Sovit, potrebné, že by sa upísali i do okremného vyberankového spisku. Toto môžu zrobiť so spopĺňovaním formulára u všetkých obštínskych úpravoch u svojich miestoch alebo u područných kanceláriách Nacionálneho Sovitu Rusnácoch i u miestnych zajednicoch. Upisovanie trvá po 17. august. Počitovani patrače, selíme še do šveta umetnosti. Tam može byť i veselše. Jak by patra Delirium Tremens? Ukáže vám Zvonimír Pavlovič u jeho predstavi Orkester Titanic, ktorú sme koncom apríla u studiu Dunaj na čole so režisérom Lazarom Brkičom zňali za televíziu. Beethoven, Mozart, Bach, Herbert von Karajan. Ajde, stavaj! Vonka! Všetky vonka!
Prichodzi aj Ziban. Ajde, Švičev, bagažiju do ruk. Našmejani. Ljubko, ne roztahuj se, bo keď si prídem tam. Ajde, Švičev to dakus. Jak sme još bali? Stavaj do štora, povisi nimeraj. Ajde, Švičev. Doko? Kici minki. Gdje to stanu? Tu. 100 raz sme hovorili, že po visini. Sevaj tam. Dobre. A teraz na párové razbroj. Perši. Drugi. Treci. Dobre. Znači tak. Stan poriadny. Prisutni všetky. Utrati 0. 4 plus 0. 5. Odlično. A teraz. A ešte raz povtoríme detalji. Haj Ziban stava, a my co robíme? Môžem ja? No ešte páči. A co keď zažne stane? Hovorím, jak príklad. To vežba. Próbujeme uvežbať eventuálnu situáciu uchodzenia Hajzibana do železnickej stanici. Učastujú Luko, buvši železničar, Doko, buvši vlasnik Medvedžici, Ljubka, buvša, to si ja znam, i ja, jak hlavni junak. Znači, pitam še hipotetično. Ali ja volim tak patetično. Ljubko, to še jem tak hvari, u smislu, že bi ste sebe co skore stvoriť mogli sliku pred očmi, zadumať takú možljivost, rozumiš? Nie. A môžem ja? Ja sebe vše tak, keď zavrem oči, to sebe tak zadumujem kojco. Napríklad, že liežim kolo svojej medvedžici. Aj Ziban stava, a my co robíme? Hoć i stanje zveri ne otvorja. A može bus nam vi ruca dacu za jedzenje? Ja nie žobrak, ja željezničar. Bulšida, kjedi železničar, a teraši žobrak. Hej, bude placice nijaku kvarteljinu. Žijece tu besplatno. Stanica nie tvoja? Ja tu robel i mam pravo... Hej, robelši, ale teraz ja tu komandujem. Ti? Hej, ja. A celého viku som tu bol načalnik, a teraz von. A ktože se tu postavil? No sám sebe. A čekaj lje, šta to ne može njem tak. Perše sme trebali napraviť vyberanky, kandidovače, okončiť s kampanjom, vydrukovať propagandný materiál, plakáty, flajeri, napraviť listiny... Aj Ziban stava! Nestava! Čo si prekoste? Nie, tak nemôž robiť. Bez neobchodnej psychosci i koncentraciji ne vredi ani počínať. I zapamätajte, ja môžem dať z ostavku. Kto zanaj zvihne ruku, nikto zekujem na ukazaním doviriju i zapamätajte, že vás neposprevedam. Znači, haj Ziban stava, my uchodzíme nuka, začeráme našo prázdny kufri zajevti polni i zichodzíme dolu. Ale co keď nás zabiju? Nepretarhuj mi provu, to sjatinja! Ajde, oznovašicu. Na počatok, ajde. Nimerkujte. Vychodzite bekcom na kadzi, učujete slovo haj Ziban. Had. Hvaravši haj Ziban. Hej, ale ešte neprišol. Ale hvaravši, že keď... Tam, ajde, ticho, na počatok. I merkuj. Merkuj tazi. Nízky start. Haj Ziban, strik. Haj Ziban, strik. Haj zlý. A teraz pravým krylom napred marš. 3, 2, 3. Trímaj ritem, govedo, 1, 2, 3, 2. Zvíhaj koliena, 2, 3, 2. Šefe, Dožbo. ja už vystal od toho vršilania. Može već stanu. Žito stroju. Što vas ja naučim, Moresa, bando, jedan nevospitana. Ljiva. Stoj! Ktorá si Livano, ha? Tota. A prava? Tota. A dobre, jak že môžu byť obidva ljivi? A nie znam, to mi Žiban spýtala. Bože, joj, co si me tak pokaral. Takú pokutu mi dať, jaj.
Idze Hajziban! Hovorím, idze Hajziban! Zajebavaš, a? Me to naiste ide či nas da kuzi. Ma, idze Hajziban, co ide po široko! Idze Hajziban, jebote, ajde švitko tu, stavaj! Vyprosteli na šmijani, verkoj taci, prichodzi Hajziban, Hajziban, stava! Otveraju še dveri. Ljubka uhodzi perša. Pendraše na garadiči i zabera poziciju u kupeu pri klozetu. Za nju uhodzi Luko. Trima stražu i merkuje, že bi nje nadišla transportna policija. Mogu bi ja to dajati tu od dolu, jer tako... Nije moš, stevaj hore. Dobro. Jebem ti človeka, cože bilo? Spadnus. Jak možeš spadnut, keď to nie predvizere? Už pocel sam. To si vi dumal. Také sme nikda nevežbali, improvizuješ bez mojho znanja, džubre jedno. Prebač, eto, prebač. Stavaš, otrepuješ se. Ljubka zohavlja svoj kufer hore, tim polnim na roštelji. Za nju uhodzi doko, ajde doko. Je njih muž, nabivaš se u njih, oni ne vidim. A više to da pus. Nie možem, šefe, boli me hribe. Čit, vipnji se na palci, ajde. Tak, znači, kad Ljubka zohabi svoj kufer, ti počina jojčat, že bi mi volala sučuvstvo prisutnih putnikov, bo je sama iz Ohabena, kad nekak šipčeljenik zvalo, pošorel, napravila i decko. Znači, češka socijala, drama dolu. Za nju uhodzi doko je njibi muž. Pa spuštat kufer, pizda mu materina. Jakže domaš vojs prez dveri s podzvihnutim kufrom? Ale prave si vara, že da zviham visoko, co više može... Pa to je mu slučaj, že možeš zameniti Ljubku. Co? Ja ne budem u drugim stanju. Ali to je jedno z idejov, alternativa. To ti prebač, pajtaš. Ja nije od tih gejoh. Bajako. Ti će horši. Horši? Hata, jem ričiš za tu svoju medveđinu. Sluhaj ti! Tu mi ne rušaj! Bojace, tu joj! Mi rušaj njegu bojace! No, co sam vam hadal? Ej, hlapci, dok ja vam tak tu stać i preco to driči, keď to moja uloha, to on mi kradnjete. Dobre, joj, zmirše, ajde. Ideme dalje ispravo. Znači, kad Ljubka zohabi svoj kufer, enki počina jojčat, že bi volala sa čustvo prisutnih putnikov, bo je sama iz Ohabena, kad ljekšiče da im zvalalu, pošorili napravili decku. Za nju uhodzi doko, je njibi muž i hladi. Precoši me Ljubko zohabela. Precoši me Ljubko zohabela. Je tak, kuz hlasnejše i varžaj tak s emocijami, čustviteljno, razumiješ? Može. Ejnje, Ljubko, čomši me zohabela, čomši pošla. Nije. Tekst laši, precoši me Ljubko zohabela. Varal sam. Varal si pohrišno. A mnje to bilo calkom poetično. A mnje nje, ište raz. Še calkom unješem. Ha hej, precoši me Ljubko zohabela. O Ljubosavo, precoši me samoho zohabela. Precoši pošla, o Ljubosavo. Ljubosavo. Mnje še pači. Vidiš? Tebe še nikto nič mnje pita. Teksti hlaši, precoši me Ljubko zohabela. Oznova! Precoši me Ljubko zohabela. Precoši pošla, čomši me samoho zohabela. Preco. Dobre, to isto uvez Ja si šitsko, nolje pome mi sebe kraše domu i oči. Возбудзeni so s tima slovami. Putniki nje obracaju povahu na Luka, kotri uhodzi nuka, z njima hefti polni kufri, dodava Ljubki i dokovi i šitski trojozi hodzime dolu. Proste i jednostavne. Jes pitanja? Hlapci, vi pa priđaj ziban. Heljo, hoci. Ostaje mi pertelj. Pa to nemožljivo. Такого tu njedu tim rozporядkom. Kad je tu, ajde, švitko, stavaj do šora, ajde, na mestaj po visini meraj, ajde, to. To mojo! Všetko to še vyročio do taj dibana zajednicke. Hej, ale mnje potrafilo do glavi, taj teraz mojo. I teraz sama popiješ, a? Bože. Думав sam, že ne ljubiš pivo. Ljubim. Mi nekad bi da to potrafil so pivom, ja bi to podzeljal so svojima tovarišami.
Volem razlignut. Hajde, može ustrojiti nije pivo, njema etiketu. Ali cože je? Je pač penjiše. Hej, na išce. Nie znaczy, że keď daco żołkawe peni, że to piwo. Co chceš povest? Może być zrobić na šiklina. Fi! Znači, tak ste otroveli i moju medveđicu, hej? Dali ste je pit iste i take fljaški. Ti? Mici zdohla od hladu, boš ti predavala i daral i kupoval sebe paljenku. Ej, ali ona me zažem ljubela. 6 roki sme žili vjedno, 6 roki. Ma trebala se ohabi znača ceknut od ce. Nje, ona nje mala ljuboru. Umarla od silne ljubovi. Čerko mi besni, duša me boli, joj. A mne se vše zvinji u glavi, kad me niso potrafelo za fljašku vodki Smirnov. Prosto do glavi. Nija, tu, zanavše mi ostanje rubec. Pač dzira. Da. A ki sam rano stanu, a fljaška prazna. Pa, dumali sme, že si hujata, sme si popili za pokoj duši. Žviriška jedni, gadi, zabojniki, všetkih nas tu pozabivaju. Do čorta i taki život. Ja odhodzim. Odhodzim gotove. Odhodzim. Lapom na poladnje heftov za Kopenhagen i zihodzim u Reykjaviku. Gotove. Gotove. Luko, zmirše, pomali, Luko, pomali. Treba će to. Živci, ako se to... Gadi jedni! Všetka! Hodem da rocaju nejaký polni fľašky, da máme kasu zo toho. Gotove. Ja odhodzim. Gotove. Gotove. Ajde, bivaj tu, šednjeme. Dam ci cuška, šednjeno. Dam ci cuška. Juze, šta tu nikto nie stava? Šta baja kože nie stava. Opačnacovi patrace. Rinjavi jak švinji. A stanica šmecisko. Ište to se, nemu placim kvašteljinu. Bakupak. A ono, pravda, moglo bi še tu daku spoporajic, da bi to kraše daku zipatalo. Nie, musíme prenajsť pravu stanicu. Vypendračená hajzibani. Prosto do švetlej budućnosti. A kto že nas pušći na pravu stanicu? Ja muzičar, mnje všaci puščaju. I doko muzičar? Doko bugnar. Bije po talabasu. Medveđica tancuje. Mož dumac jaka umetnost. Ja znam noti. Na iste? Normalno. A gdje su ci? Tam, u klozetu, krašnje porezani na falatki. A kad nam budu trebati da jak ih poljepime? Znam ih na pamet, tam su Veljo Hašnovići. A ja znam na pamet cali hajzibanski rjadošti. 267 željezničkih stanici. A znaš keljo je snoti? Keljo? Jem tam co porezane na falatki je prek 20 tisjači. A co u dziri pohasnovane i 30 šteracec, kto to budze čišljic? Volali me maestro Metonijan. Dirigoval sam Beethovena, Mozarta, Bacha, Feuerbacha. Čekaj, lje. Ali Feuerbach to bol filozof. Tacovet, ja studirali filozofiju. Filozofiju si nje studirao. Studiral, mam 2 fakulteti. Ma, zeši teraz studirao filozofiju? Na akademiji, zakončal sam na muzičnej akademiji. A mdje si hvaral, že si zakončil na psihijatriji? Tacovec, zakončal sam obidva fakulteti. Až som bol i na robiji, a to si najvekši univerzitet u živote. A teraz tu nije jak načalnik tej u sranej stanici. Ljubko, na stražu!
Gdje si to urval? A najpodobaju, že sme pravi željezničare, a na mez može vozi stanje. A tam pri kontejneru ih jest. A nie našel si može biti dejaki patiki, to ti mi še už celkom rozpadli. Njet, vjem šap. Ja nemam obuja, on mi tu znoši dziravi šapki. A ono, ja ne varim, že smo za dajaku vystavu. Ali tak zdaljeka to celkom bude dobre vypatrac. Ide, Hajziban! Hajde, švitko, stavaj do šora. Povi se ni veraj, vyprosceni, našmejani. Jak to vypatraš? Merkuj, tazi, merkuj, bez возбудovanja. Može mi trimat perši 10 sekundi. Spokojno. Mirno. Stava! A znova nam jakieś tu šmecisko vyruceli. Može bud z garderoba? Ne, abo penježi. Pa kto že bi vyrucel penježi zo Hajzibana? Jak to? Da kto pljačkal banku, a na sličnoj stanici ih čeka transportna policija. Co kada su radioaktivne? Govorite si radioaktivne. Abo nije daj Bože mrtve kada... Bi trebalo preveriti to, jake take meseco ne može bilo stati doma. To že nam to preveri. Ma da kto širku? Mam ja. Odlično, daj. Vinj sebi jedno drevko. Daj mi škrpu i odlam falatok. Teraz kridanje vid zime. Tak. A teraz i tebe jedno drevko. I tebe. I mnie. Dobre. A teraz najvidzime kto ma najkraće drevko. Doko ukaž. Bravo, Doko, ti povedzel. Otveraj meg. Meg? Hej. Šli vodno. Ja? Hej, ti povedz. Hej. Meg. Stockholm! Питам, že ci to тут od Stockholm. Idź do klinca, jakice Stockholm našo. Jak to veš lognje vdera. Dobre, že nam na glavu ne vyruceli. Dobro, pa to paljenki. Postavi še suša. To ti od grahu. Mam se grahu. Mam ja da kost. Daj friško. Dobra. Kaj sa? Ricvačkova. Tako mi še vidi. Že je mocna. Deskovača. Z jakie že ovoci? Z ošikanej deski u klozetu. Či biš može biti i dunca njesa? Dunca nje. Nie, lješka lemljehki ovoci. Da skeljo girizdočki i to dost. Panie, a kad že putujete? Šadim. Po Evropi, po Švece. Putuješ ti pajtaš vi patra tam gdje i mi do Macerine, znaš? Hej, a mohol biš i nas daku sponuknuti? Hej, mi ti dali paljenki. Roznamete нет. Ale. Jesu špenče. Ma da to širki. Doko, ma. Nepravda. Cigani. Jedan zažme pospravljati. Daj, bre, se zapomerane od hladu. Dobre, kenje stece. Da mi je šitsko jedno. Daj čovjek. Opaj. Falatak paperu?
Može to z klozetu? Može. Kje je čisti? Čisti. Včera sam narezal novu turu. Jedan či dva? Daj dva. Znači tak. Máme falatki paperu. Máme širky. Máme praznu fľašku. I máme bajco. Toho vinje može pojesti. Najšepači. Smačno. Da, to mučak. Ocet si mučak. A co već ti? Ja showman. Ha? Showman. Tvorim iluziju. Co si to? Iluzija. To ti šicko na tim Švece. Išće Cezar davno govoril, že narodu treba hljeba i Palenki. Nje. Hajzibani. Nje. Medveđici. Nje. Narodu treba hljeba i spektakl. Čula si da kjedi za Cezara? Ljubko, žiba i tadzi nje bešeduj s nepoznatima ljudmi. Podobne stanovisko mali Marquez. Za Marksa sam čula. Nie Marx, ale Marquez. Gabriel Garcia Marquez. 100 roki samoti. 234. bog. 8. šor. I jednoho dnja domakonda stihol. Kto? Co? Pitam še ja. A Marquez odvituje cirkus. Naiste. Znace, ja baš ljubim hoditi do cirkuzu. To najposle, o tim bešadovali sam Šekspir. Tubir! Parnos tubir! That is the question. Co to Švet? Pitam še ja vam. Švet, to ci jedna veljka... Hajzibanska stanica. Nje. Švet, to ci jedna veljka scena. Rozumice? Hej, a ja coška slabo. Nič vi ne razumite. O, prevačce, ovdje pred vami stoji von Metonijan. Naiste? A gdježe je? A nje pravce šešaljeni. Pardon. A jes može dati za počačkac? Nažalj, njet. Škoda. Velika škoda. Jer nic za popic, a nje na njoj vozi. A vi tu zdihace. Hej. Dobru noc. Ej, halo, ej. A? Kto vi tu? Co to tu za ekipa? Mi je dohla medvežica. Čekaj. Što ti doko? Nie, niš je vinovati.
idem tu spal, to Šicko voli. Voli Šicko. Pa ti to co vybrani. Pa jak? Pa perše bolo, že Luko vybrani, već sme to hvaral, že von. Teraz ja, pa mne nič nie jasné. Ti imaš Milinkovi talent. Šicko vidiš. Nie, ja nič ne vidim. Nič ja ne vidim. Ja idem tu spal, a voni Šicko nie zdochal medvedžića. Doko. Šitski značni ľudia u istoriji človečestva mali imeno i prezvisko, ktoré počínalo s istima bukvami. Harry Houdini, Pablo Picasso, Brigitte Bardot. Ta, co bolo s tým tvojim medvedzom? Zdochla, Sergij. Ša nije zdochla. Jak jeszcze widzał sam. Idź tam do čekajni, uvidiš. Ale jak, kad je mrtva, nie može. Parenci, idź, budemo ona tam. Vici! Ljubko, Ljubče, to ti? A jest da co živne za popic? Dake pivo. Pivo? A však je čez ripem. Ano mi pil piva rano. Pa zato bi še može biti i moglo tam prenajst tam. Mala, daj je to za plastiki. Možda hevto to viroceli. Jem ti prinješ. Znaš, u noci bilo tako mrazno, tam može uzeti za jadzelo. Tu take mi treba. Na. Vici! Što je bilo? Vici! Gdje Vici? Robi na čekajni, Vici! Što si vidio? Vici! Robi na čekajni! Predava karti! Gdje putuješ, pitala Ma više. nije tu niko. Gdje putuješ? Nigdje. Jak nigdje? Nie mož vojst do Hajzibana bez karti i varivona. I dala si kartu. Hej, evo. Besplatno. Pa nije veri. Mija. Hajzibanska karta. Nie budete šaljeri, napevno da neki falsifikat. Kto zna od kjedi je? Ne pođma i pečac. Kotri nječka? 20. Jebote. Za Petrinu jedan barskog slijedi kartni film dalje, posiadajte to tazi. Mjeski napredok visoki za njima. Uvidite veliki majstor magickih rosunkov. Harry Houdini daruje smrt. Lija obraća kola u tazi. Odhodzi ku željeznej ladi. Uhodzi do njej. Na očilja veljučislenej publiki, za kotru še pretpostavlja, že prišli na desatki tisači. Šitski u trancu, provoda že to še sluči. Zmaši ih od isjaštenih i hori. Houdini, baviš se to s prekljatstvom! Pomocniki zaveraju ladu, zamikaju ladu, rucaju ju do okeanu. Prehod za minut, prehod za 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minuti. Prehod za 13 minuti. Prehod za 14 minuti. Mazeri vrešća zakrivaju decom oči, z nosa tlusto opara, curi krev, apokaliptični vrešće zvija ponad hromadu ljudog. I u tej hviljki Harry viskakuje z vodi. Veliki Harry Houdini, prave strekol od šmerci. To všetko, te jutre predlužujeme druhú časť. Panie, a jak vam meno? Harry. Harry Houdini. Možeš i tak povesti. Može biti malo ručku. To zdohol. Napevno da je jaka infekcija. A već kad smo jeho trebali tako i vi ruci iz otac.
Teraz še i mi zaraži. Fedik, karta bola prava pravučka. Mala i pečac. Pričekaj, dok malo dostanje sepsu i hujavu. A nie, keď poriadne pije, ta nie umre. Tak se dezinfikuje. Umre keď si varim. Nie umre. Chceš se stavit? Ja nie chcę da umre. Dobre, može bud nie umre, ali nam tu ljepše nie budze. E pa budze. Varim, že nie budze bez nie budze. Otel nas nikto nie može vyratovac. A keď mu dáme pic? Ktože mu da pic? Videl som, že Luko má skrytú jednu u kufre. Ale ľudia, čekajte. A je to čistý etil alkohol zo zapatiki. To Njemce pokaličime da možeme rani na masici take. Zato ti mi je vežbaš, nje cviješ kufri kad mi vežbame, a? Švinjo. Daj ho zobudzim. Zobud. Hari, stavaj Hari. Našli sme cipaljenku. Domašnja, jak mlijeko, možda nje i hljeba mačac. Umar, varal sam. Je umar, pijani človek ne umera. Joho Bog čuva. Hari, stavaj Hari. Ajde, stavaj. Co bolo? Našli sme cipaljenku. Jaka? Domašnja. Je cukru. No cože, ja znam, nie ja to peko. Vecka nič. Ali, opač nejaký venčík. Opač. Keď má 2% cukru, vec može. Inšak zabuc. Prečo 2? Joj, pretože keď má vecek 2% cukru, vecka mám prehanjačku. Ale zašto vi merame to cuker? Cože ne probuješ ti tak direkt z fľašky ta? Ja si ne pijanica, že bi pil tak z fľašky. Možemo, jer bi ste mali dajaki poharik, dajaku štemplu, a vodacu. Može mali poharik, plastični. Mam u torbi. Znaš že može. Najše pači. Že nije podla. Dakuz mi še vidi, že prebera bišalma. Ma da, čista komovica. Joj. Jak perše, Vitušicki, češki slučaj pjenicu. Neviličivih alkosok. Jasne? Jasne. Nie čujem. Jasne. Izvikli se na odredzeni fajti prividzovanju. Або фахово поведене delirium tremens. Ali mi u stvari htjeli premeniti stanicu. Že bi nam bilo ljepše u budućnosti. U takim stadijume, u jakim še teraz nachodzice, podpolni ratunok še može vytvoriť zljem prez višu formu iluziji. A to iluzija, ktorá nastáva tu. Zapotim, materija postava duhovna stvar. Na tot sposob, vyrotovanie od materiji, každé z vás može dosiahnuť toto, o čím nie. Tak še dostáva jedna mocna ekipa, tak volaná tímska robota. Jak napríklad dajaký orkester. I? Co je? Fľaška tu. Možeš zastanoviť za izjiban? Majako, to ja všetko môžem. I utovariť na znuka. Hej, ale to malo, to malo. Mám ja ešte jednu u rezervi, zakopana tam za kopu. Zaš njedosť. To hodno postarčic, ljem da za 2 dní. 2 dní? Keože času treba zastanoviť za izjiban? Šaveljo, da kedy 2 týždni? Jaki 2 týždni? Ša Hajziban še zastanovuje u minutki. Hajziban, hej, ale vi ša mušice porihtac. Šta mi porihtani, navežbane, ubavene, teksti še znaju na pamet, a i rekvizita odlična. Chcete vidjeti? Ajde, švitko, stavaj tazi. Stavaj na smuhu, po visini meraj, vyprosteni, našmejani, ajde, šviče. Dobre?
Kufri, dvihaj! Coharice, ha? Coharice. Še не думал съм на таку файту екзерциру. Še не u vojska sme. A tu še muši porobic na nukašnjem pririhtovanju. Psihičnim. Už dneška počneme s peršim pririhtovanjem. Abo seminarom. Čija tema bude show programi. I co mi máme teraz robiť? Ljem sluhajce i ljem zapisujce. Nemaj klajbasi. Vecka pametajce. Jak perše. Fajti show programu. Show z jednu osobu, človekom, ženu i tak dalje volaše one man show. One man show. Bravo. Show z dvoma osobami volaše two man show. Two man show. A show z troma osobami še vola three man show. Nie. To še vola many man show. Dalje. Keď show tirva 1 minutu, to še vola 1 minute show. 1 minute show. Keď show tirva 2 minuty, to še vola 2 minute show. 2 minute show. A keď show tirva 3 i vecej minuty, to še vola 3 minute show. Nie. To še vola long time show. I na koncu, u zavisnosti od toho, či publika placi u chodnicu, či ne placi, máme sljedujući kombinaciji. Keď publika placi u chodnicu, to še vola placeni show. Ali keď ne placi u chodnicu, to še vola Besplatni. Nie. To še vola humanitarni show. Najutre predlužujeme dalje, keď obezpečit se da jaki naspoj. Пожартета. Але краще нам варям, že keď mu obezpečíme napoj, ta predložíme na jutre. Na jutre to teraz. Koliko ja takih, co ljem obecuju, dihaju, nic ne robija. Paraziti. Co chceš povesti, že ty jomu nič ne veriš toto, co nám včera hutoral? Normalno se ne veri. 1 minuta se vola 1 minuta, 2 minuti se vola i 2 minuti, 3 minuti se vola... 3 i vecej minuti. Ja v noci bi pat razdova videl moju ulici. Gdje putuješ, pitam im šu... Luko, kedy prihodí si do ešte Hajziba? Za pol hodiny. Hertot medzinárodný ZOS. Sankt Peterburgu, Moskvi, Vladivostoku, Vancouveru, Reykjaviku, New Yorku i Londonu. Aha, odlično. Doko, daj Hertot lanc, to što trimal mici na njim. Evo. Ajde, tata. Ti, hlapaj zonu tu za nogi. Vi dvoje tam za ruki. Ajde, 3, 4. Dajte otači. Mnje češki. Ceho nošime do čorta na šini. A ti nije normalni. Sam hod kaži, Hajziba. Nie zgaži. Kiedy taki veštijak to pripoveda, zavuzi se načas i ničemu ne sluči. Думам, že to nie ušla. Pravda. Človek še druži z nami.
i pušća nam filmi i uči nas finim stvarom i... Uči vas glupostom, že biste mu prinošeli napoj. Najprej opridame transportnej policiji. Jakže opridame transportnej policiji, keď bude pošekani? Uzberame z lopatku i puk do meha. Kjedo išće? Co kjedo? Oj, Ziban. Pa nje veljam, 4,5 minuti. Dobre. Ljem, spokojno i bez vozbudovanja. Ne znam, nije to šitsko hlupe. Evo teraz, na priklad, včera prešli 5 hazibani za spiskom u jednim naprijamu, a vecka znova 5 u drugim naprijamu. A isto stvari so z ljudmi i so z ugljom. Lijeh mi ih tam rozloža hevalj tamanj, a na koncu ih vracaju na mesto odkad si rušeli. I raz sam še až pital i šefovi dok sam išće robel. On? A on mi hvaril, že bi so menje i rozdumoval, a vece i robel. Ali ja nastavil rozdumovac, da mi dali otkaz. Prepil šiše? A nije baš tako i... Ali sam nastavil rozdumovac. Kjedo išće? Išće 5 minuti. Jak 5 kad prešli nas bilo 4,5. A ne duž mušel bud tu. Mici! Mici! Ljuce moje, Mici! Gdje? Boži, haj Ziban! Mici! Ti su švic letaš. Mici! Ma ne verim. Ti nikomu nič ne veriš. Jak še ja tu našao? Napevno si še napil. Jebi ga. Všek je še z ritem, da jakie sranje napravim. A znate, včera ste nam prepodavali peršu lekciju i vareli ste, že keď vam obezpečíme napoj, takže predložíme na jutre, ale to nješka. Znam. Nješka druga lekcija. Prepodavanje z filozofiji. Učim to baš češka tematika. Za počatok potrebne ljehke, opuščene dihanje. Ranša gimnastika dijafragme. U Indiji poznača jak joga. Ajde, pošedajte tu do krugu. Prekrižite nogi i lokci položite na koljena. Lokci na koljena i dotknite sebe to ti 2 palci. A teraz udihujeme i čitame do zešec. 1, 2, 3, 4, relaksacija, 5. Pa ja ne možem već. Ja še zafujtujem. Ciho, ne pretarhuj drugi. 6. Vydihujeme i vyhvarjame. Voda čarta naco to robi. Previtrimovnost. Orkester na Titaniku hral išči polni 15 minuti, jak sme že začireli. Až prišli i čanci zo Skarpatiji, muzika išči vše odhukovala zo slibini okeanu. Ostaju vi bili tam? Samo jako. Jak muzičar? Jak dirigent. A teraz? Zavrice oči i koncentrujte še lev na moj glas. Toto, co ste nješka videli tam na šinoh, volaše zvičajna hipnoza. Kotru može vivesti kažli u ličnim mađemitom. Hipnoza tištak, jedna fajta, stekanje od realnosti, nažalj, kratka kilata, koše človek, kjedi, tedi, zobuzi.
Mije še to baš počelo. Videl som moju Mici. Videl si ric mačkou. Ľudze, to nás ešte zvedze na nejaký durnoty, prostitúciu, kriminál, na nejaký hlúposti. Hej, ticho tam, bo nikda nenámeš báce. Predkladám, že by sme z času na čas vypľaskali. Tak budeme bizomní, že nešmijeme. Co še mnje dotika, više možete do rana pljaskati. Mi je bolo fino. Ja videl moju Mici, mahala mi ješ pojem to tam lješik. Ali to falšive. Jak ima vjazi, že falšive, kad človek doživa? Ali to obično ciganstvo. Luko, kada si zakopal tu tvoju fľašku? A tam, za kopu, barže na vosto. Tamo. Jezda su na tim švecicu fine i pravdive. Može bud ljubov. Ajde do čorta, nje špi. I mnje usuška. Lapaju me drimoti. Ajde, stavaj. Stavaj, ajde. Ajde, šviče to tako, ajde. Na koljena. Perša i najnižša forma ratunku, to alkohol. Odnosno, probovanje ratovanja bez rozdumovanja. Druga forma, to religija. Odnosno, ratovanje s rozdumovanjem. Treća forma, to biznis, odnosno robota. A pošicko nižši formi ratovanja bo podrazumiju stvari, ktorý zvonka z nas. A viši formi? Oni še rozumi znuka z nas. Nigda na 600 bokov šveta nič ne prenajdece. Bo tam, a njet. Jedino čo jest, nahodiše znuka u nas. To 7. bok šveta. Tam še i mi uputime. Nješka 20. avgust. Vaš hajziban pridze i vi še utovarice do njom. Čujete? Čujeme. Prihodzi. Ajde, švitko, stavaj. Kufri do rukog, ajde, šviče, zihaj še, ajde. Stavaj, ošmik. Idem pomali. Nigde še ne ponavljame. Tot hajziban prihodzi specijalno pre vas. A stanje? Naravno, že stanje. Nje stanje. Stanje. Až i kad bi stanul, nam zveri nje otvori. Oj, ciho, potpolna cihost i maksimalna koncentracija. Aha. Stanu. Panstvo. Ne šepači. Zveri se otvaraju. Vitajce. Sad. Naiste, Ajziban. Pravi pravučki. Hajziban. Tako scesno tu. Možete verit, mi pravi putniki u pravim Hajzibanu. Jak se to slučilo? Tu šitski bo dok malo ruša. Prebačte, a kadiže mi to idzeme? Kadiže biste sceli? A mi še se lejemo tovaric na Hajziban. Ovdje ste vi mahali Hajziban, no ta eto, tu vam Hajziban. Ale, preco njet nikoho. U celej kompoziciji naš vagon jedini i mi jedini putniki. Jak to dumaš njet nikoho? A tak, potpolno sme sami. Nemožljive. Vera Bože, nigdje živej duši.
А як нікого? А як нікого? А ви tu ništa, jak nikoga, vi tu ništa, ej. Hej, ali preto sme potpuno sami. Preto, že tot hajziban lem vaš. Drugi putniki, tam dagdze u drugih hajzibanov. Hada, Merkuj bo ruša. Luko, če pitaš šoferovi, precu nije nikoho. A nie to ani mašinovođe. Jak nie? To niemożliwe. To niemożliwe. Harry, co to za zajebancija? Odlje se vi mali hajziban. A njih to nije spominalo nijako mašinovođu. Bojim se. I ja sem še vracic. Hej, Vera i ja odustavam. I ja vošao za vami, idem preto, že bi som nje ostal sam tam na željezničkej stanici. Hej. Zastanovce, hajziban. Ja še sem vracic. Tam mi holjem bilo fino. I mnje. Pijem i žalujem. Žalujem i pijem. I calkom mi bilo dobre. Hej, Vera i mnje še tam baže i pačelo. Taka fina, familijarna atmosfera. Hej, domašnja. Hej, domašnja. Luko, jest dejaka premza za slučaj opasnosti. Jest. Ali pri takej švitkosti še všetky potrepemek je teraz to. A slučajalo što kedy, že všetky putníky napušťali hajziban? Bolo raz, keď nám dali signál, že o hajzibanu jest bomba. O, gospodi, bomba! Eksplodirame! Hej, všetky vyhynieme. Cicho, ne unoste paniku. Jak nas identifikuju? Po zuboch. Jakie ma eksplodiraš vezvoli takoj? Maš všetko to Harry zdumal. Joho treba zabiť. Zastanovce, hajziban. Vyskoči pred omak. Nemoć šaljeno, staneš pljaha s tebe. Harry, džubre jedno, masovni zabojniku. Všetko ty vinovati. I moju miceš i zabil zločiju. Co bilo? Co še na zarace? Sjelši nas pozabivac. Ja? Ja vas možem lem viratovac. Pa možeš mi nadost do zatku, pajtaš. Ali mušice mi veric. Možeš ti zastanoviti teraz tot hajziban? A každý človek še lem sam u sebe može viratovac. Jak še to človek može sam u sebe viratovac? Veljki hudini sekoločmerci lem dzekujuci moci vlastnej dzeki. Ratunok še vše nahodzi na suprotnim boku od štezovanja. Tam i vi mušice pojesti. Jak? A každe z vas pojedinječno. Umiše. Ljubko, daj ruku. Bojim se. Nemaš pričini? Nie sprevednješ me? Veriš mi? Verim. Skakaj. A čo bi on tak stiska? Напевно і толкує прецею першу і рятував. Чому ще ви дзвона так кікоці? Може бути, že mala не kapira. Co? Думаєш, že to prevar skomplikovane za nju? A pa jako, to treba robic, prešvećovac, povtorjovac, da kjedi 3 razi, 4 raz to treba. Правда. Da kjedi dzenj i noc. Co dzenj i noc? Prešvećovanje. Patraj, nie uchodzi tak lehko. Lufti kaveta. Не trebali smo ju ani pušić da pojde. Sama višla. Žena kje da se naduma, to nikto ne može zastanoviti. A vi? Co še kad si? Ljude, jaki performans, jaka predstava. To hajziban, to nje pravi hajziban. Nolje doko, hibaj ku nam. Kto, ja? Hej, ti! Pa, duvam, nije zdohla medveđica, ali ne to ne izidzem. Zašto ti mnie wypytujesz? Ja ci nie starosta. Ali buze mi da Ma nie znam, pitaj się Ljubki. Ljubče dušo. Niče mi nje vypituj, dok skočiš, pokopiš i sam. O Bože! Bravo, Doko! Co bolo, Doko? Doko, jakže si? O, fino mi.
Fino, super. Ivajte, pozmi direktno. Pa, vypadá, že stvarno nie ніякого Айзібана. А? Modlim? Варим, Айзібан не постоїть. Gdje Coževecka jest? Нет нічого. Луко, co się skaržiš? No le hýbaj. Dumaš takoj? Chlapci, nič nie strašné, hýbajte. Hajako. Nič, ha? Nie, hajde. Ajde. Ček, nie na hlavu. Daj jak tak na bok. Znaš, pre hlavu, da. 3 i... Ljudze, živi sme! Isce, to čudo! Hari, Ko veše dujem ja klopom s klopom. Povezmeš, hoćeš li tu stvari robiti? Не можем си povedati. Preco. Pretože ja ne postojim. A? Pa ni ja, ni oni, ani Hajziban, všetko to len prod. Tvoje mri. A jest bombi? A keď нет Hajzibanu, Hrvatska nie da ni bombi. Jak to možlije pri takej švitkosti? Ale jake švitkosti? Hajziban! Ktorý Hajziban? Međunarodni! Ľudzie, vidí tu kto nejaký Hajziban? Nie. Ali to nemožljivo, jedno sme boli u njim. Zeskapal Hajziban. Ani u nie było. Jak co нет ani mnie, ani was. Nie raniš merci? Нет. Ajde, dajte to ti praktikabli tazi. Master lekcija. Za tih što stali čas da realizuju ljudi. To čas. Potakanje prema djece, ani u jednu učebniku. Tak malo uvidite jednu podiju, kotra bar daleko od stvarnosti. Kotra ukaže, že život je jedan veliki kratak. Ja vam ukažem najvekšu možljivu tajnu na tim Švece. Bo tak rad se može zrobiti ljem majstor iluziji, Hari Houdini. Modlim, aplauz. Aplauz, aplauz. Aplauz. A teraz zavrite oči i koncentrujte se ljem na moj glas. Vi poznati. Cela vam ljehundija gvitrik. Oblečeni ste do čarnih prakoh i ušce na sceni. Ostorožno berete svoje instrumenti Stradivarius. Bar zdravi. Publika, tiš taksija točno popriberana, dokrem nima povolankami. A teraz, panje i panove, Kvintet Titanic premijerno mi veze 29. simfoniju Ludviga van Beethovena. Po teraz nigda nie vyvozenú. Porichtani? 3, 4. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlisch dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Pred zvermi nam pravda, a nam poubena kljanka. Dok sme pošli po alat, a prazna nam cala gajba. Tak tu stvari stoja, a i pri nas Rusnacoh. Da kjedi bulmo črte razdolina durakoh. Kto vas jebe, ja hodzim dookola po suhim. Kraća draha zajebanča, možeš vibrat zlukši, možeš čitat z drugih, bo tu vekšina ljem bukvi petica, ljem lupim, bo prezviska im šumni. Jebeni valal i jebeni predrasudi, njebesni narod besni, a ruski njebesni. Jedni kao vredni, a nje vredza ani jedni, perši kao šmeli, a perši binje šmeli. A mi jagoda hevti, jagoda sme njemi,
to, co stava, da co povez vypada šaleni, ma rucaj kameň do mne, ja zmurujem dom, nje rucam kameň do ce, bo pravda špiva oprez. Rusnak sere 3 ukazuje 3 paljci, skontam, že je bogalj tardirani, ale lem u glavi, kto slabi jak pojedinjec, pripojiše z masu, tot patrijak posle inzej, priklopiše z masku, ucahovače do zadku, že bi dluho nje prepadli ta na akciju, od zadku, že bi tu njoše predali. Našo projekti skljepani, lem, že bi buli praveni, rano do cerkvi, lem naj bi tam buli zbačeni. Buc ponad tih hluposov, jak naslov u ruskim slove i dokaz, šitkim šorom njet straha u ruskim slove. Rusnaci teraz jedni od drugih dvihaju ruki, dok nje počnju jedni na drugih dvihać ruki. Steli bi hore, a hornjak im najhorši poeta u poeziji, stracena poenta, pretože je mrtva. Nješka u društvu Lemconje mame Kripakov, ketke resturmac 20 ezrom, bez ja bidnjatko. Dost! 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 Čirjanje lađi še od plada do daljnjoho.
Počitovane patrače, bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneškajšie vydanie emisii Dobrý večer, Vojvodino. Reprízu môžete upatriť dneška v noci na 2 hodín i 5 minúty i jutre popoladňu na 15 hodín i 10 minúty. Spred ekipy, ktorá pririchtala dneškajšiu emisiu, žadám vám dobrú i mirnú noc. Dovidenia.